Yeah, ke batla go botsa fela utlwa ke batla go botsa. So teenage pregnancy ke di jara tse kae? 18 wa go tlase ne? A kids. So o ndirile lengwe. A kids nthoge. Ka botsa. Nthoge. Ga ke counta ne? O ratile nthoge. Mane se di jara tsa ka. Nthoge. Ntlhapaole. Ona le 19. Ntlhapaole. So product ya teenage pregnancy. O ratile ntlhapaole. Ntetse. Finish me. Ke product ya Kare finish me. ya teenage pregnancy. Ke rugilwe ke ngwana. Let's LO. Mayo ana o kaele Davi. O puta tswana let's LO. Mayo ke rugilwe ke bana. Bana. Welcome to Mzansi's finest video, guys. This is Davis Mohomo. I'm not well today, but hey, we soldier on. Please like, comment, and subscribe if you haven't. Azish. Guys, stop acting strong after breakup. It's okay to cry. Seleka faint, have a foot to seleka faint, take a smile. Korogas kaka faint, take it in the mail. Aye, lang. And it's fine. No, it's not. Yeah, hi. Mara amaphathwa le moto azokuhlupha mfana kungcono iToyota mfana. Oh, sweet Jesus, you turn a mod. Nice. Ai, banna ba kwa ka basadi ke di red flag. Ke eng le apara di tight. Na ke ka mosadi. R1 ke R1. Ke nna tlhogo ya lapa o kwa ka nna. Ya wena mo neng ke go tlhopha di gana. Ya man tata no wish. La bon, a ke ka mosadi nna. Ya ke ka mosadi. You must listen. Rona re kwa ka bona. Musana ukuthatha imali inidle neyihlelo ngiyamtshela ngempela manje. I-advise yokugcina. Soyidla noba. Man thola imali enjoyani bafoti. Shuthwa nolala nalo 21 piece impilo yakho yonke. Ngenyama nje ka 300 usuphenduka imbongo, usuhaya manje uyahaya manje. Basaphela nama advice enu, shuthi yesimithise umuntu uthi. Are you famous? Hello. Hey bro, is that the president's son? Yeah, how are you? The president's son? No, Dr. Malinga's son. Marsan son. A celebrity. Is this a celebrity? It's not salon inside. My salon is there. I'm celebrity. For this guy. It's for room. Huh? It's for room for this guy. Yes, is he a celebrity? Yeah. Like a movie star? Yeah, you can come and cut in your head. Cut my hair, yeah, give me a nice fade, bro. Yeah, Maraviri is coming another one. Yes. Hey, while is coming another one, you can come here. I fix it for you. Yeah, what do you mean fix it? This is a perfect fade, bro. What you mean? Nice to meet you, the president's son. Pleasure. Nice to meet you. The president's son. Yakhumbula samba ngama transport.
uyakhumbula sisihamba ngama-transport lawa ekuseni ngo-4 already khala botukumkum yagumbaza yagumbaza ekuseni ngo-4 uyabhala lelo la uyabhala le day ayingena ngonokungena leto mara ekuseni ene manje asakhulumi bekunalo cherry lo ohlala e-front seat yabo besingasho besazi mara besingasho ukuthi yena nano-driver khona something during the waters phakathi uyangithola mara besingekho lapho thina besikule ukuthi mase kufika boma 4 usaneyintongo la How were we passing? How did we pass? How did we become adults? In this our life, in that transport. Cool. I miss the days. I miss those days. Oh. Sadly, this thing we are living now. You can't grow back, Baba. Umuntu asukele umfakele imali asukele Jozi aye eVenda or aze neSpain or aye ePolokwane madoda asukele umuntu ufakele imali madoda makazalana bakakhumbula la madoda umuntu ugcwele intambo la ama security company amaningi nana madoda abo AGT abo high tech intambo zigcwele la madoda mina ngikubuza ukuthi la intamo lesigcwelele iRainbow Nation abo green madoda abo blue abo yellow madoda usifakele le ntamo lezi ngoba lo muntu lo gcwalisa intambo lapha nabantu abayi4 iborder la evalile ngalama security akawagcwalisele abafana balo bafake into tolo lapha kuphuma abantwana lapha umuntu asikele wena umuntu ukade umphuzisa ama-astropes udla amaplata umuntu uthatha ibhabu mathi ungena la engubeni la uyabona ukuthi manje lana kungena irasta manje uyabona manje nami uyangena uBob Marley manje uyangena iriki neshukela wena uvuke ekakana right neshuke uzovuka ayijali lo ahlangana nejamani lana bantu lakidiwe nabo Peter Tosh laba bayangena engubeni asima security mina right neshukela lo uvukela right ngiyangena amazonto uzofaka uPeter Tosh engubeni ngena lento leyamakhala bantu amajama uzibuza ukuthi lento lena I protect her lapha ngama security company egcwele yini You see this two-pot retirement system and the conversations around it on social media, it has taught me to never trust people ever again, because I thought that we are all here on earth for a good time and not a long time. We are here to chop life. Any little money that we get, na enjoyment. Can't you know? You guys have retirement funds. You are planning on living until 60, 65 years. Guys, you know, this hurts more than finding out that some of you guys have passports. Because Tina, asifly, sila emzanzi why. I thought that was our motto. And some of you guys have passports, visas, you occasionally leave the country. Some of you guys are living permanently. I thought we were all having fun here for a good time, not a long time. No, it's fine, guys. This one, it was on me. My apologies. I'll never trust people again. Life is not a group project. Mina ntona noma bangachisikele bifafane ka mina ngeke ngisibhayo uyangithola. Manje lento leka Floyd system uyangithola. Ama tactics wonke lawo awuzibuzi wayenzeka after my election wena. Awuzibuzi why. Manje labantu bayazi bayenzani ntona le manje joina kana iMK uyangithola. Indaba zokuthi yazi ukuthi lezi ama EFF ama fighter ngisho. Manje sidinga imkhondo. Awuyiboni wena right ntwana. Icheze yonke lento le ntwana. Manje le yazi yenzani ene mina ntwana nyakulike isazibuze isikhathelo namanga wena sani ungazothi namanga wena sani ngizokukhahlela wena sani manje abethanda ukuphika le ntwana lena ikelezana nokugeleza uyasifita wena sani amakafele sibuda mina ngilikisa wena besivala ntwana yami uyangithola ngasho manje ama tactics wonke lawo uyangithola sibuda ntwana yami sishayile sigela lento le ntwana makafele kuzwa ngawe sibuda ntwana yami uyangithola mina ngilikisa wena ntwana yami ngabe ngathi ngikufaka ingqondo uyangithola kuzwa ngawe ukuthi uyalayita or kanjani
uyangithola ngabe ngathi ngifaka into zami kini nangithola ama-chance and wena sanuye ukuphika uyangithola awuyaspida sana makafeli ama-chance anifuna i-key holder ama-chance Majita ke tswa ke le shocked after the efforts tse kana tse ke di etsang gore ke dule ke le advisor ka batho ba santsane hona le Majita a romelang banyana tšhelete ha ba re ba etla guys no matter how smooth the conversation can be ha hona Majita a romelang tšhelete gele ha itlise ka tšhelete ha o tla khutla ka ya hao ha e hona Majita a romelang ngwanyana tšhelete like tlolang romelang ngwanyana tšhelete la ho ka ba la ka ba e araba inbox ya hao a re ngomela ke tlatla la o ka ba bona go oh looks genuine looks innocent ha ona mosadi o innocent ha ilona le just a team ya ke maketsa mpe ke bona maobane motho a romela ngwanyana tšhelete a re o tlha le pitori ke go tlo go mea tšhelete ngata ka le kale ge nyogilwe ka le kale mo wena o tlo go mea tšhelete ngata ka o romela ngwanyana o sensho o sa motsebeng le motse lang shock le ene gore ngwanyana a re o pregnant ha lahlwa o ntsona le Majita re ka nthweno ka 2024 a Majita yazi benihlele endlini ngihalele into emnandi ngeke ndavula ifridge ndathi xa ndibona icake yeflavor ihot chili ndathi wadla mthindosi nje ndisazinonga ngento ezimnandi jonga ixesha ngo-2 o'clock ndathi no man khawuthi ke ndimamele indaba ndazigqibela nini ndavulela iradio kwabe kudlala Ukhozi FM izindaba zehora lesibili ndithi hoyibo sekwaba khona indaba zehora ziyabuya mose eMzantsi Cyril Ramaphosa uthembise abomahlalela iground ka-350 ndithi zaze zabhora izindaba zehora yazi mna ndithi xa bethu Cyril maybe bazothi ugwinya abantu abayi-4 kaloku zindaba zehora ezi suka cima lo radio le theka ndivula umnyango ndiphuma nahlangana nomngane wami uCelemba ndithi Celemba kanti indaba zehora intoni ihora uthi ihora yi-hour ndithi yes diamond mngane wami kandikhaphe nsajika kumnye umngane wami uMpedi khona into endiyifunayo sike sahamba noCelemba sithe xa sifika kulo mngane wami behleli nabangani bakhe abayi-2 bexoxa indaba zawo mna akere nereriri sari awa ngiyenda kubona uCelemba ndijonga kayi-1 inikini ekhanda kuke wathethwa yi-1 kwabangani bomngane wami athi he mna wamseba mchitawula omtele olorata ubereka athi ya mchitawula kimpimpile amkubile athi mna uberekile mna mna uberekile athi ya nakuyabereka heyi kuke wahlanya uCelemba ho mamtsheni anti umuntu makathi uyabereka uthi uyampimpa yeni bo mamtsheni asihambe bangaze basifundise ukumpimpa lapha nami ngike ndahamba sabashiya kanjalo nokubereka kwabo Lo kunjani? Kuhle kunjani? Siyaphila. Uvile usonquze esibhedlela. Hayibo. Usasibhedlela. Fumene accident bese taxini ebheke edolophini. Wafumana accident ke. Andiyazi bekutheni. Yo. Mara akekho bheke. Uphuke ingalo. Oh, ingalo. Ufonela umalume wakho kangamxeleli. Okay, hanza mfonelo angeke. Okay. Ingalo okay, this part. Lungile ke. Alright. Ingalo. Okay, this part. What is ingalo? Hello. Angeke. Njani? Siyaphila njani? Ndiyaphila nami. Hey, fumana ikhola. Hey kubi. Mekumaxoko usoncu usesibhedlela usoncu ulwela ubomi bakhe usoncu. Hayi man, yintoni? Hey, andiyazi ngathi kuthiwa besiya etown. Yazi kaloku bekhwele iziteksi yazibona iziteksi zaselalini. Iziteksi kaloku zezi aziserviswa azithini. Bawe accident andiyazi ngathi intoni brakes zayo le taxi ziye zamoshakala. Iseqhineni imoto isehla. Ewe. So ke ngoku andiyazi ke abahlali kuthiwa
udrayiva ikezama kumpompa ke ibreaks ke zama ye nix ni bazobona abahlali babasengxakini ngoske udrayiva yena self ataka apha eteksini yo yasheka iteksi zihambela yona hayi man ndicela bakuthiwa iroleka 11 enje ulonto ke kuyakhalwa kapha eteksini ke ngabahle yo hayi abantwana ntoni ka 11 not ka 1 not ka 2 kuthiwa iroleka 11 amgqithi u10 11 taxi kuthiwa bekube kugcwele isipayi seteksini igrosari zabantu zithe sa tomato sauce wena mayonnaise kuyilonto kunuka ikitchen nje kuserestaurant eteksini yazowa ke ngoku yona nto cabe endibonayo uba ke usomncimbethe kakhulu kuthiwa apha ekugqibeleni kwayo ke ngoku izolala kanye ngeli cala ebehleli ngakulo usomci kwakho umama komkhulu ebehlela apha kwakhe caba ke nguye naye ukhe usinzele ngosomci usomci phezu kwakhe lo mama xebla ngoku mna uthi usa-ICU usomci ulwelo ubombaka funeka ndiyazi ke ipolisi zenu noba zime kakhe na ingathi kuzawufuneka sehlile apha sawuba nomngcwaba because kuthiwa yeyi imeko yakhe ingalo le kuthiwa hayi idlakadlaka ingalo ikrumuke indawo yonke piece by piece ngamathamu ngathi kuza kwenziwa idambulela hayi kunzima yaphela le time but hey nilungisangi sure kubafonela ubuze mani but ye kuthiwa imeko yakhe imbi uphefumula ngezandla sithi tutu latsho oxygen all right angile all right Yo, akumanga. Yo, guys, convey messages by yourself. You know him very well, but you ask him to pass the message. See you on the next upload. Hope you enjoyed. Cheers.